Hallelujah. Mangpan hun hoi hun pha teng pe in amun siang thawa tunitan chiang hagaw mai te chi kwang thei ding adam na teng pe zen mangpan thupina tang ta hen ki pau ma im kasa izolama naw pang ki pui te hi imun pathian lo pi nai movin hagaw bang zat khat hu do tin om tan mangpan thupina tang hen lan tua naw pang ki pui te hi student te hi cái dòng cái nhiều là cái nào cái na school là hiện tôi tiếng phái là hiện sinh thinh phùng dòng hi kiến dòng cái năm mùa hiện 2001 là về lại sport cái này phải lệ trên nuôi là về anh cái tàu gì hiện alien mini dòng coi dấu lậu đi hiện alien đàn mà cái mùa hiện chỉ school là dòng cái nào cái hiện 2001 là về cũng mà hi cái nào cái class 4 cái nào xem hiện hu chen chu hu giờ hiện hi in ima cha ki hello ima cha nga ki gel khalo ai wanga hi tenga hi het be na chi na hagaw lama chi na kamu zen jong mangpan thu pina tang hen lam azia cho hagaw gilo te teng na hi dai hin mo nang le ke ni het thei si wa hi na le amu le mo ki po nga hin ki pa hwai min tu ni honen he yen dong atamin o sel tu lai hi thil so jong hewin gen sangen ilung tangi hewin ilung tanga het so hilawa ilung tanga he pathian i bonevin tu ni tan chiangin pathian de bangin hin khwai mangovin mangpan tu pina tang hen lan ki pa huai ma azia chu tu ni hona hi pathian de banga kalsuan mi te hewin pathian lung to de thupia zui te hewin hujen tu ni tan chianga pathianin ang mapui zian jong lo pina tang hen lan azia chu ei nam inam bi te hi kayat chiang en hi hang sang kang sa ka sa mong mong hi inamu ta sa chila jong adia khula hagaw thila jong hi ho sa na be te hi hu inamu bang ziai chi le inamu hi hagaw thila ngen daleng hitenga hi nizakwa wali tau hi hagaw gilo puina hi hen lan ana hitale adem ho chu hagaw gilo hon nopta koi lo diu cho ning ko ma iso pi pau ne het nung kata sanin sampin a chou chu ne het wa ama bol lo alo su si cho chia cho lung hang be sia thau to thal to a chou le sampin a bol ewanga chu ke ma mo na he ti i hang san da nu na ai wanga ka genu chu bange chi le hagaw gilo hi le tu nia adem le atai tam ho jong hi so che hi ve ta nop satan jong hin khwam mang si veu chin an ne tui don jong thei lo hang ki koi de ai wanga hitenga hung ki puang pen hing sing ha chung nung pathen ngai lut pathen hi zia tu ni chana na damu chu ai wanga hilele chi khadum na lai but grace period hung be de ngay luôn na phát umahin hi ngay luôn na phát hung bay tieng le na mel ma diu chu hung tam di hi atam cho hilawan na lupi na kopi in jong ang do di na lai ai ha sat di dan mong mong na loi le na khan gwal la nang lama pang no lo di si phat le pakain kang nui san di hi che hallelujah huzian tu ni honin na dem wa na tai tom jong le ngai lut na phat grace period akki hong na lai ji a tu ni tan chang na ta sa chungwa i mata chilo chu azia chen na tung wa thil khat ung so ta le mel ma pa diabol ki pa di ti chu pathiani diabol lung ting ai wanga pathiani ngai lut na zala tu ni tan changa angum pi ahin ang ma pu hin ki pa mangpan tu pina tang helan December 25 2025 kuma pathian tupon hitina sein ahin veuvin vantil ho le vantil thienghon chungnung pena lopi ta hen leichunga ade sa mi te chunga chamleng hen atiuvin ahin veuvin nanamu keiman ka su to wa dinga hitai ata ahin ta sa keiman pepong katin thlagawa ka su to ding ahi pathianin amasa pena hi innamu hi ta sang su to ding hi lo ve hagawa idi lo na zo siaw ang su to phot di hi a first to hagawa idi phot ngai ta sa pen secondary
hagawa idi phot ngai devil dragon na sep zo sia melma ba setan na sep zo sia mual phausa dinga pathian hunga hin hujian to ne honen he aji chu hagaw su to lovin ta sa su tu leng naman tha diu naman tha na lai diu keiman ka he in tunin nang ho nakitung do na ho bungulen nang ho na tong do ho na cha hon hagaw su dam lova apolam ki zem ho le apolama ho ina na pui ule na tun bangun nanam dingun chun keiman ka phalpon hi chi je chun nanamu ka tung ding chu keima cha a hi ngaye keima cha a hi ngaye hi che chun hagawa ka cha a hi ngaye tunin hagawa cha la cha hi ngai innamu hi kitung bai di chile hagawa ki su di ma ngai ve hagawa ki su di changa apolam hoina chau hilawa asung lama hoina asung lama nahagawa asung lama hoina pen ahung dim changa mi ten jong ang ne thei pan ni me enun inam sungwa hagawa ne thei lo kletsa tampiu me ka so pite ne thei chau hilo oi va thei lo tu ni hunin hi te zo sa pathian ang su tu dinga hin achile hagawa keiman katun le katuna ka su to ting le ta sa keiman ka su to a katun ding a hi bawe pathianin hagawa ang su to changa ta sang tung ding phodam hagaw masa ta sa masalo ta sa hung pele tu ni hona idimano ideyu zo sa hung pele hagawa imang tha diu cho hagawa imang tha diu pathian na thei lo ja ta sa hi lo hagawa kisudi phodu na cheme huzia tu ni na inam sung wa hitenga pathianin hagawa revival hung bol hin lagawa ka len le ka tun do ka hobing nang ho keiman ka lopi na nang ho le na chi ha ho keiman ka zuiwa ka tun do ding hichi chu abraham chunga ka kitep na banga nang ho chunga zong keiman ka kitep na ka ko hi kala mang lo ding hi hallelujah abraham tunga pathianin akitep na hi tu ni hana hi ei tunga zong akichiam na hi ala do lo ding achi le chu itang tho diu chi na asot le atom pen nang le ke khura kinga hi achi le pastor khan hi chin again in iti ipizia na avidong na mudim kata asanin clarified new ka bolu din ipizia ku ki cha te bo se pathin ei ngai lut som de mam mi zo se asim he chi question asei cho avidong na mudim kata asanin ai la pathin thu poni tin asein 25 December 2025 749 ven keiman nagal mi teu zong hi kalun sa le ka boldan ho velvin keiman amo ho zong khu ngai lu lo dinga ngai kho lo dinga na gelu ham ahin nang ho ka cha te ka len hagaw le ta sa ka len ka cha te ne hi zeven no ho chunga ka lo pi na ka koi hin amo ho chunga su mang thana le su gim na le su mang na keiman ka koi hi bawe in mel ma teong pathin na ngai lu ai ahin la pathianin e ho hi hagaw le ta sa ka len chosen tel do hi zia hi e ho mang tha na ding ko ilowa pathian ni i hu hing nai chan na ding ta sa zong i hing na ding hagawa zong i hing na ding wa pathin ang koi pi cho i ham phat na nu ai wanga mel ma ten email ma teu email ma lui teu ti tang te atunga hi bangki ko e chi le amo tunga hi su gim na le su mang that na akoi chu bangje chile pathianin at asil siam chat chat izong le atate angai lut achomo menchen adei len achomo menchen adei len lo atel tom lo atuam me hi huja hi te hagaw lama chi na ngai hagaw lama het khen ngai huja in 14 July 2025 in tun nang ho velven na melma na sim tu ni na melma ten ho na chungwa ki khet na ka koi zong na heuve am ho go hilowa wa noi mi te hon sanga zong ka ngai lut na chung nung zo na chungwa ka koi a hiu ve ije chun keiman ngai lut na sangin ipizia inemiti le keiman ka gon sa le ka nam dei len ka ngai lut ka cha te ni jevin
koi hile hi chi nga ka ngai lut na ka dei hlen nam mi te chunga gal bolding le doding ki sa phot chu ke iman kadin te pi ding a hi bawe hallelujah tun honin hi pathianin hi ama to guan sal ama program sa chi hi hedun achi lek tun hon ai van noi le se te sanga jong ang ngai lut na ang it na sang zo pathian nang ko hi ho jian tun hon ni i ham phat da no le i ham phat chong nong hi ve chi gen no vanin hale sa ki sai neu khat ding zol ni wa jesu min hin ding ni wa alu su jong kitam nin lu sorry ka ken khial ka lu itam mo ven na anak ko ma chiat malis ni mo kita neu khat ki zet ni we ki zet ni we koi mai lu lo na ding na lip zep the na ding na alum tan iki het thiam deu hin apa nako ma chiat bol ni we pasal nu mei tilaya dan i het deu kata sanin ale izo le jesu min tau te ilu lu kidu le iding kidu he nghe siam me no tăng tai thimin ilu lu na kidu le iding kidu he khale chi lai GMFDI para hi ken ka het do khat kum som thum wal hona cha hon jong ana se khalo tunya kang se din thugu khat thugu chilang agu jong hi tuan sin koi man jong tu ni tanin hi again khadeong kata san sin ahilla hil chilaya thupona para ken man ka het do khat chichu lip dewana na ngai diu hin aji chu bange chile pathinin adei lo ma hi hon i macha i gel lo ai va pathinin adei lo mai chichu ipi ham chile hang simlai chapang hon ni het dun zodiac ne kha wa zodiac he kha khu tung vo zodiac 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 min hello zodiac ne het wa khat bo se hu lama khat okay good zodiac sign horoscope ne het wa horoscope ni tanga pu bani khong sign jong magazine na chol ha jong ana so ji na ana kisim ji cho na zodiac horoscope chichu ipiham chile hon imachai na gel lo cho imachai na gel lo ken jong imacha ka na gel lo ana kisim zia adi lo zongum aiwanga nal ana kisaji cho na nal ana kisain chin ai wanga chi zodiac in ipi abang khara chi le every zodiac in kha izat horoscope izat uma sign 12 from here 12 symbol mean chi 12 symbol zo se chu paganism pagan god kichive it's symbols of pagan god kichi pagan ti le iti say dia pathin holo ho pathin milim bo ho pathin ti le sign na chi chu hin ama sapianin bange chi le hi chi zodiac in hi bange i bang khare chi le symbol le sign cho a chi le sign khat na chu bange chi le hi Taurus kichi Taurus ho hi bull bong lima hin it's a wealth house at na mo pathian hin Gemini chi le amo ho hi sailor hon nidanga Greek mythology kitchen Greek hon sailor hon ana ho cho storm gods kichi hui pi go pi pathian na hin Geminis Taurus chi changa ama hi house at na hin then Leo kichi hi bange chi le hi ama hi niman lion kichi humpi to banga ne hin hite zo sa hi paganism te pathian a hin achi le hit nga hi keman ka het do le ka confirm khat chu bange chi le Baphomet full form hewa Baphomet 8 April 2024 hagaw gilaw kan ng say chu B ni PSM Beelzebul
A ni piham amon God, P in ba ipiham Python, H in hell, O in army of demons, and then M in Catholic Mary doll, then E in amining nga naipon, atop na T in Taurus horoscope tis. Taurus horoscope. Baphomet na. Baphomet ichi changa vantil gilo ho. Na, say tam da taw te. Huzia hi tu ni hona hi chi horoscope i ho che hi tu ni hona hi pathian thu to ki to lo chung. Ne het du khat. Khut lam ka ve the cha astrologer hon na amadon don na thila sei chi lela gen khial ningin. Ain la. Hi te zo se hi e ho Christian to ta san ta te pathian thu to ki to lo hin. Achile Baphomet jong tia za ucho Taurus of horoscope. Na, aza ucho. Achile ikun bange chile hi. Tu ne hona hi zodiac sign pen ken khat ten hi Facebook Insta la vela hi a bio wa ko vyong. Bio wa ko chang wa bang che chile hi tu ne hona hi it shows who you are. Nangin koi na idolize chi pen it define it. Huzia tu ni honin hi pathianin atate pen bang malawa igel wanga hi tu ni hona hi pathian ade lo hin. Huzia tu ni honin hi pathianin hi je Exodus bung som ni changa hin ke thang sia hat pathian ka hi thang thit na bung som ni changa hin azia pen pathian dang koi pathian dang mundang to pathian dang koi mana bia lo diu chi thu pe an om hin. Huzia pathian sanga thildang enga izwa I identity thildang ha le thildang kha I identity abet le chichu pathian thu do kin tu lo hin chichu I het ding kang de in. Huzia in tu ni honin hi ta san cha te thil I bang ma I gel lo teu zo hi pathian thu to ani ki to lo zel hi chi I genut hi van abang le khale lai sang thong mun khat sim ni Ezekiel bung som thum le li chang ni apat sim niu Ezekiel bung som thum le li chang ni apadin chang som tan sim niu Ezekiel bung 34 chang ni apat ming chang ni asim niu ming tapa Israel belam pute dem nine genlo nine genin akungwa genlo na genin len mangpa pasyan in tambang na gen hi amma u akiwa thau Israel belam pute tung agi hi belam puten belam honte awa ding u hizolo ama changthumna athu te na newa amulte puanin na silwa akiwa thau te na thatwa hinan le belam honte na wa siu hi changlina azong khalte na sushat siwa achina teu na kem dam siwa aliam na tela na tuam siwa noma umna tela hing nuap pui kya siwa amau tela na suido siu hi hinan le thagum le gilo nai na tungwa vai ahom khum u hi changana tua chen belampu umlo zia in amau te akithe zata wa tua bangin akithe za chiangun gamla a gamsa te an aswata u hi changkuba kabelam ten tang sang te le mual tung la a awa vai ta u hi ahin kabelam te leitung makai a akithe thang zo siang ta wa koiman asui si wa ken la kakan khesi u hi changsagina tua zen no bulam belam pute o mangpa thu ngayon chang get na mangpa pasien in ahin a kahing lai sia a kabelam ten belam pu anei lowa kabelam hontes samat maya ahing wa gamsa te answat aswata wa kabelam pu te la amaun suila wa hinan le amau akewawa kabelam honte avasi u achi hi changkwana to zen no belam pu te o mangpa thu ngayon changsom na mangpa pasyanin tambangin again hi ngayon belam pute kadodinga hi tuale kabelam honte sisan man akhut wa kaput dinga belam te
awa na u ka sutop dinga belam puten ama ule ama u akivanon si ding u hi akam sungwa padin ka belam te ka hundo dinga amau te dingin an ahinon si ding hi achi hi mangpalai sang thong sim te bora ding gwalzol sailan tunion hilai sang tho apat bange isil khiat chile belam ten belam puten abelam teu athau thau neuwin athau thau neuwin hu chau hilowa azong khalte asu hal lowin au hilo le akit achina te sudam lo aliam te sudam no lowin awa bang thai ta vua awa mang chiangun gamsate adinga ana swaujem tunin pathian tuponin bange anggen jong iet diu hona chaten tuni hunin amon sum lepai amo anga amo oiwa na di chawa na siam tau ngai lut na siam non lo I na siam non lo hu changa abelam te wa bang hian khat te setan thanga o kham the gui the a o enun gal zo a padin jong gala isi sanga kham the gui the a si ki tam zo mai the ta hi te koi responsible abelam wa mang te tuni hana velam vamang te en kainol lo athau te that na lai athawa that chau hilowa adam lo te jong sudam no lo en kainol lo hu jeng chang sop na bang tung tai chi le mang pa percent tam bang gen hi belam pute ka do dinga hi ho na cha te pathian nang do dinga hi pathian ni na tung wa sia nang tu ko dinga hi ni ko khat chianga velvin tua le belam honte sisan man akhut wa kaput dingi chebe belam sisan hagaw mang thang te sisan asisa te sisan natung wa keiman man kaput di chebe pathian na sei jo kei sei pon belam wa mang te ka sutup dinga belam pute amau le mau akivanon si dingu amau le mau kivanon lo ding pathianin inamu hagaw mang thang de pathianin ang pui khop ding ai huzia in December 25 2025 in hitchen again it velvin asayuvin asunga achengpon velvin apongovin ngailut na umpoi velvin asampongovin khatcha asudam thei ding aumpoi velvin akel ngoi ho awa mangovin azamangovin khatcha adon sepo ve chuti sangin akel ngoi ho zon azo uvin aki zo mang tawe pathian tu pon cho December 25 2025 65 na say hi Bible tang chang to kitu chet how na chaten tu ni hona hi ina sep ding wi bol ding lo mo I bol lo jawa hitan kitu nga hi chi hi ka gen wa hi achile 66 na hi chin kel ngoi ho azo uvin a le nan apai uchun ama ho sunga aki hleng do ding bo chun alungul tawe hichi chun keima lunglam hitapon hichi chun akel ngoi ho akizo manguvin amo ho oiwa na ding bowin na atong tawe velvin keiman kalungan hlaipoi pathian alung hlaipoi velvin keiman ka ngan se kel ngoi ching ho hoya hitam pathian ang hat cho pathian ang ko cho keima kalung hlaipoi ti cho pathian lung hlai lo cho bang je chile ikel ngoi ho che ho ni ho na cha ho na wa thau diu hagawa nurture diu hagawa ga tam pe suang diu hi wa suang mala sala oi po ama ho oi wa na di bo na atong tawe keima kalung hlai poi je inam sung wa ikigel phadungai ho na cha te ho tunian pathin lung hlai na he lung hlai lo nang tung ning hi chi ka genu hi wani huzian tunian in hi pathianin atate ang it atate kanam dei len cha ang tel do tate hiwin huzian tuni hun pathin dei bangin hin khomangute ti ka gen hu divanin amasang tauna khat nei phorutin tauna item ding sei katin tuni na hi inam hi iboi nau hi thildang hi pon hagaw lama het khenna ita samjewa ka ti udin inam mo sungwa he hagaw het chen na hi inay thena dingun tau kirutin hagawa spiritually blinded kita mahi aji chu bangje chile hagawa het hen thelo changa tuni hona hi eya dinga kipuna hin akhat na ani na
pathianin alopi na ho ato gon ho a plan banga amachal thei na dingin tawute e ho ma chu adang tu akipang hi pathian lopi na ding ho pathian lopi na ho zong hi adal tu le adang tu akipang koi madang hi pot email mate hi pot e ho ma hi pathianin ate bang le ama lunggel banga inam sungwa alung tup ho amol so thei na dingin zong tu ne nin tawitin alin athum na inam sungwa hi lung khat na ipoi mo vin lung khat na hi apoya ki poi mo apoya poi mo zong ki thei ai wanga ki bol thei lo ki bol thei ma lo hi thei ma lo hi ko bang jai chele mel ma pa na se hi azia pen divisions of spirit hagawa ki khen na ki bung khen na tu ni na indam sungwa na lai hi te zo sia jeshu mina indam sungwa khat na nang le ke chi na te om lo na ding division spirit te hagaw gilaw na sep zo sia ho abei the na ding en tu ni mi si pu min tau tin tu ni lem tang bang tau tin tau chai na chu ke man nei tang e kipa me asiso pipa awang ngai zengin pathian lo pina tang helan iting ala satya zong hi na tim che ovin na siam che hanok che in pathian lo pina he kil mangin hamaba na paitonion phatin in livein adia kholin to ni he christian ta ten hi ta san ta ten hi thil neu khat hi ibol lo ding wa ken kadei khat neu khat kang gen dinga ama sapianin hi Christian khat hiya pathian oza ta san hi le double life hin khwa athua ba nei lo ding double life ka chu no bange chi le Sunday chianga gospel de wa ma Monday chianga na hin khwa hi akiba lo le ko double life ke chi Sunday chianga na ki khop changa hagaw mi banga nom dingen Monday chianga na de ya zalen de wa nom pen tu ni na Christian ho nei si it's not a faith it's a performance bo cho ho na ho pathian na be na nakaya ki khoma na kwanen a hidan da smart de wa nom min chin Monday chianga pathian de banga nom lo le tu ni na hi you are not worship you are doing a performance apolam hoi na dito tunin tasan tate khoi mun omzong le every day nitenga pathian le nakikalu na tasan naw akizop jingu nga e nakizop lo le apolam hoi na chau apolam moi na chau hin kwa na mangwe azia chu bang jen chi le Matthew bungup sang som li lia i het le no one can serve two master mi khaden so khaden pudi as na atong khom thei shi chi Bible in chang de ni hum huzen revelation la mai gen ta van lum le lumila na vol le vodun che pathian ta nei le him lan satan ta nei le hium chi pathian thu pia mi Bible a jong mi huzen tu ni hunin he ta san ta ten jong he ibol lo ding wa ka de khat chu he le gossiping mi nium khom le mi khat ki dem khia mi thumium le mi khat ki dem zel tu ne onai satanin aman cha hi gossiping ai bangjai chele mi na dem wa mi khat na su nya mo le satan sanga demon sanga hobung izat khat na su mangu cho church na ta sa ken physical charge ka sei lo cho na ta sa hobung bangjat khat mi na su sia thi open satanin amang cha huzen tu ne onen he mi soi siat mi dem siat mi adinga ahoi lo zo sia zo Christian khada na hi apiang tha khat nei le hi tang hi tok sanunga e mi adinga thil papa mi adinga hamphat theinang mi adinga hin theinang na genu nga e mi khat na ve khewa mi hin khwa na khewa mi hin khwa hi lo lo wa na gena bange na hamphat pi ding setan man cha ne hiu nam satanang man cha lam zo na ki hello cho hujian tu ne honen he mi khat na gen siat wa mi khat na dem siat wa hi le tu ne na satan man cha na hiu chi hi de ki de azia chu efesa bung li chang som ni le ko ni tin se nakamu ki pa thu se na nakamu ki patin
thu sia pot si hen len hina le a kho dan bang zelin a bol hoi dik thu hoi chin teng pot zo hen angai hen mi te ku nga happy na a hi the ending. Don't let your wholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to the need that is may benefit those who listen. Azia pen efesi bungli changsom ni le koi ni chen again ni atum na hi pathianin nei ngai lut nai ten pathianin na chon set na sang ka ngai lut na sang zoi tai chen nop bol thei ding a pathianin license ang pi lo ehon grace ngai lut na hi granted ai la lo ding o pathianin na ngai lut ta vele na chon set na sang wa ka ngai lut na sang e chele o nop bol jong le kho poi pathianin ngai lut ni ka kisia ka pang khale. It's not that hilaw hi pathianin ang it na zalpen ang it na pen granted na nalalaw ding asya pen pathian lungtha na natunga tung le nanga ding a hi natunga me am kisung bang ni husyang tuniw ni hi pathin ngai lu na hi granted na la thelo hi Christian te ta san ta te ka so pite azia chu bang je chile roman bungup chang khat le chang ni a igen isimule tua chen bang igen ta dia happy na apung sem the ina ding I khel naw iun ngit dingu ada hiai ngit lawa e te khel na site bang chi khel na I hing the na lai ding na lai dei. How can we live in any how can we are those who died to sin, how can we live in any longer khel na ato bang chin hin khoi mang thei dei chi tu ni na het ding hu chang alina idol spiritual leaders ehon pathian zonga a satan tu ponin zong no ho milim hadi ta ho ten achile tu ni na hi spiritual leaders hagaw lamkai te hi I holding hi lo ve bang je chil amo pen iza ding wa hi ma hi iza dingu amo nang gai dingu hagawa hagaw anang pia dingu ai wanga so cha na cha amo wa lo cho jesu bong se so cha na me ka so pite hujian to ni honin ehon pastor te na sei chu pathen tu pe banga ila du hi lo cho pathen tu pe chu atomin chen amon hagawa nang wa di cho hujian to ni honin hi I het khian wa ngai azia pen first korin bung thum chang li la aparas chang sagi tana iet le hi khen ke apollo pol khen khatin ke pol chia chang sagi na again le iet le hi bang pathian bible la iet le to chin akhang sa pa pasian ya aswang pa bangin ai sia tu atui saphamin kichian zo ham sangin. So neither that the one who plant nor the water is anything, but only God who make things grow. Pathian chawin thil bang kim akhang sa ve pathian thelo in thili dang bang mabol thelo hi chi he ding hu changa hi anga na hi stay silent about injustice ke chin tu ni ho na thil het chiana na ham lo le na het chiana na ham lo wa na pau lo le tu ni ho na I agree hi chi you are agree to something tu ni hona til na het na sa na ham lo wa adi echa na pon ngam lo le ata san lo to ki bang hi china ham ngam lo pathian tu pon la adi echa mi het ding la zau na ham ngam lo le ata san lo to china to ki bang hi bang je chi le proverb bung thum 31:8 and 9 Ichin again hi ham thei lo te ding na kam ka in len asite ding a kigwan sa mi te tunga thu gen pia in na kam ka in di ta in thu khenin len mi ta samte le mi gen thei tung tang thu gen pia in tunin ikam ka ngai pathian tu pon jong adi le di lo jong ita san wa igen ai kam ka ngai hi na kam ka lo wa agungwa na kisela ay lo le na bang khadule ata san lo to ki bang chi na hi huchiang in hi agup na
sum le pai pathian sanga sum le pai ngai lut zo nai tu ni hi chon set hi sum wang asia ka chipon a hin la pathian sanga sum le pai ngai lut zo hi chon set hi chi ka sei no min bang jai chi le tu ni honin pathianin asil siam zo sia te pen pathian sanga thupi zo le lopi zo a pathianin akoi ding a phalpon chi chun pathianin hi atate angai lut achate tu ne na hagawa hung vel hin huziain tu ne hone he pathianin ade banga kal aswan thea pathian dei banga hin khoi mang the ding in tunin palla deu chi kan gen ni wanit kala ke chai di tain pathian tu pon hanangai ke deutin 14 July 2025 in pathian tu pon in hichina seye 53 na ama hon cross a lat do bo chu ke hoding in athing se de adanga ngai ta poi atiu ve nang ho anga anangai phawin koi hile hichi cross a kinem chan chu tu ni ke man ka vilna zong ata sananga ye aje chu hichi cross a kinep na chu lagaw hin na ding ngai cha hi bowin koi hile hichi cross a ki ngai chan chu tu nia hagawa hinna dinga ka vilnaw ata san anga ye hallelujah tu ni hona hi cross ai kinep naw hi hu tenga athling sela tiu cho ai wanga pathian thu pe he chi koi hile hichi cross a kinem chan chu tu nia keiman ka vilna zong ata san anga ye ata san anga ye pathian thu pe he it's not a request lo cho nong ta san deu he chi lo cho ata san angai it's a command na huzia ken khanin amahon ei khat do chu bo cross ei khat do bu chu ke ho ding hling se la ti chu mo achi le ai wanga pathianin hichi cross a kinep na chu hagaw hu hagaw wa hinda ding ngai cha hi bowin koi hile hichi cross a ki ngai chan chun tunia hagawa hinna dinga ka vilnaw ata sananga ye cross a kinem tan chu hagawa hung vilna zo ata sanga kombo chi na ve ania pai gai achi le 54 na hi chi na sein aje chu cross a klat do chu na ta saw a hi pon cross a klat da chu thil dang a hi pon ne hi naw zo a hi pon lagaw u a hi bo ve cross a ngai lut na hagawo kahung hlat do hi bowin koi hile cross a hlat do na kinem na nei neya ta san na nei chun hagawa ngai lut na kahung vil na hi ata sana akisana nga ye to ne na hagawa cross ang ambang na hi to ne ta sa zong hagawa zong aje chu keiman cross a gal ka na zoin hichi cross a gal ka zo na chu na hin na diu ahin ta sa a cross a na hagaw hi ka hlat do hi chi hi tunia hagawa ngai lut na ka hung vil naw zong hi akizok ang mat angaye hagawa hung vil na to cross ang tat no da do nai alia akizok ngai khat zong ki pai thelo khat zong ki la thelo ania pai khom ngai achile hi khu chau hi le hu hi na tang thelo di chi na ve alam dang dan mo pathian tu po hian a ke sei pon aje chu cross an na hung hlat do zong keima ka hin tunia hagawa hung vil zong keima ka hi bo ve hi chi ki zok mat lo ho chun hoilanga azota hoilanga asu chom ding ham azia chu keima ka hi bo ve ta sa cross an hung hlat do na pau keima ka hin tunia ngai lut na hagawa hung vil zong na pau keima ka hi hallelujah tunia hona hi hagawa cross ang tat zong pathian hagawa hung vel zong pathian hiteni isu zob lo le khoya I ho diula cross a pathianin hagawa hung vel na accept theiwa na pom theiwa na ta san theya na thipi theile hitenga hagawa hung vel zong na poma na ta sana na thipi theilo le wang na cross ta san wang adi poi azia chu pathian thu he ama ki dolo chu pathian thu ki kal khalo chu husian tu ni honin hi enun ka sopite hagawa mitwa na apoya poi mo dan tu ni na hiang kilang dia ave
ai wanga hitenga do khana to zo se aven pathian lopi na ding le pathian lopi na pathian thangwa na ding in hagawa chit na le hagawa mitwa nai nei ta zen pathian ka thangwa e hallelujah aji chu bangje chil hagawa het khen thei ta jawa tu ne na ikisang taw cho ikisang ta jawa tu ne pathian no ho kamel chi ta ve ti cho pathian nang mel chi ta cho achilen Donald Trump hello ko em hello nom vai yes okay da ahin da jong he de akum jong asam asuk de jong de abel long de he diu cho ai wanga Donald Trump mu leu chen putram kang muin kang he din kang the na dam del nang koi ne yang chi de Donald Trump nang ang hello de who's ya to there is a lot of differences pathianin ang het to nang na het ki bang lo ve pathianin ang het pen i ham phat nau nang pathian na het a pathianin nang ang het lo le nang a dinga si na ve atena den zar i ma chai gel lo ai la tu de dai tenga do khana to te ve na melu jong kamel chi ta ve che hallelujah pathian ni nang mel chi ta cho pa angai lu chang wa jong pathian ni nang het di ta cho putramin koi na hi ha mang ti si sanga cho o na dam hina mang chi de vel kang heng chi ki koi pi thei de bu siang tu ni hun hi Christian hi a amma i het hi loin amma ne yang het pen apoi mo zo hi ka chi hu pen amma nang het thei na dinga bang me chi ki sop mat ngai ai ka so pi te relationship kizop mat na kupen khoyam chile pathin hagawa pat ikizop mat lo le pathian nang het lo di china be huzian tu nen kizop mat na hi apya poi mo hi chi tu nen kang gen no hewanin huzian tu nen ta san ta te lung hladai poutin kal son zingutin pathian dei banga hin khoi mangwa pathian dei banga kal iswan thi na dingen pan na jing deu chi hi ken kang gen no de baun tunin tauna khat nei ki du ten tunia na tauna ai nei zo chang hi tunia i program wa pe na ti tanin amma sa penin inam den mo hi ne hesovin hasat gen the na zong hi ikota hungtung di tabang hitahin anay kot khaw ma hitahin gen the nai to diu hi ka gel le kapon na le zengin nang leken bol the ibu nei pon inam sung wa lung ho le lung ta ho za itani to diu hin zanin upamang neu tauna video khat chu kamun kamit khien long lung na teu na tau kalong tanga khoi khai vel inam suma hitlo loma tin khoi mang vi pang chi ta di voi pathian di ta la ke hoa mi te noi si lai tang danu inam sum vai mi te noi si tang danu igel lang po na umin ahil la ka ki pa na khat chu amun siang tho in neuvin kilep nai neuvin lamet nai neuvin ta sa le hagawa zong hu hing nai chang diu chu ka ki pa na khat he ahil la enun so pite ho gen the na ha sa nai to changa ko ye kap ding na unaw khat ne ding nei lo in hin khwa mang tale na bol thei zong lo na mit li lo mo ipon na ding da veon so pite mi banga zong zat tam zong hipovin mi khadin thil khada bol zong le aveng to amini gen le atolwa ki thei te hiuvin itom dano ka gen ut nai bol thei zong i bang mai nei bon ilung la ta te de ovin
tu ni honin adia kholin e ho atasan ho pathina nga pathian bon kit nu inam dun munu pathian in hen keman na namu kasu to de chipa pathian hen Abraham kitep na banga pathian inam tung e ho tunga inama kitep na hit hon lo de hen puzian tu ni inam sunga dingin tawitin tu ni na inam sunga til so zo se zong hewvin sei sangin zong ilunggelin hewvin tu ni itaw diu hen khat na ani na pathian in hi izo afar izo makagen bangin hagaw siyang tho tai tomte adia khola thupon tai tomte zong hi atung wa hi pathian in na ang sepwa ngai lut na to lunga ki heiwa pathian ang bel thei na dingin tau pi utin pathian in inamu atop tana inamu ang pui kal kai na ding zong thum niun uzo changin atop na dingin Krista zala ka kal sat pi te zo sia khat le khat ki tau pi che dute azia chubange chile mel ma pa kul bang sat hiuvin hagaw gal sat hiuvin tu ne he hagaw gal is sat na wa mel ma pa zong thim lo de hen tau thim lo de hen nalung tang nat nang thil tam piang bol de zong em hin de hin ozen hang santa le hatta Krista gal is sat daw iding zo wa gal zo na atok ta na ipang zo the na dingun pathina nga tawitin tu ni lem tang bangin tawitin tau chai na chu pastor thang neu ne san chen tu nia program mo chai na hitan te
Amen. Hallelujah. Kapau hingsing hat sunong pathe. Sa kahiw pot sit na in. Zaul sa kahilabo na tisa na naladdo na oza na sa kahiw pot sit na in. Na o kazate tenadivin pakay nangin. Gali na COVID. Him na talin ng na COVID. Tisan ng na COVID. Kum tumsungin load sa lung takte te kom na layo ve. Kanampiw kita ham lo van mun kat sana ding ba nei ko na ba pakay. Diabol na alhep la da mo na apuy lo ding kom na layo ve. Yung se tantunin kat sung ba thil hung hoy. Kanampumpiw ay mumilhon kado na ne ya pakay. At hi lagaw tiyaw kay tabam te na ding. Tuniin at sa tiningan sinabang ba. Lagaw may tunin ni kwa kanti khom na ba so. Kagipa o binaminteng katang ba we. Katao na ho nei bela pibin. Lagaw may yung nang nei suhat be pipibin. At i khom sang lagaw militata nei pibebebin. Adin kagipa na bang pakay. Kalay ta nang ma oza kahinam at sa kahinaw pot sit na lungmo na nei piu hit si lungmo na hinangin. Kiho ako rin lamang hibain. Nei kol sa pibin. Tunin ko jong nalad sa pamang sa katao khom nao. Apanapat tu zot san ya nei pui lung ta sim ning kipatu ka sayun zing na khwadi nga jang mitsan siya. Nalagaw ting na kitu pinangay sakinin apad homa. Lengpan nalaltaw na apanat sa atin ka balding ova. Nei tupi utu tu anampi ding apoy mo pe. Kitsin hagaw may ti som kiteding. Navang bu na nalagaw ting tilbol te na amitsan si pakay katsungwa na low pinanang man hinkoy tantiin ay huhing po kapag kayo day tahingzing na jo Jesu manin kahong tao ko mo be. Amen.